Po včerajšnjem zaključku 9. strateškega foruma Bled se je sinoči z večernim sprejemom na Bledu pričelo visoko srečanje in simpozij think tanks Kitajske in držav Srednje in Vzhodne Evrope. Po današnjih otvoritvenih nagovorih številni visoki predstavniki držav, institucij in podjetij v okviru 4 panelnih srečanj razpravljajo o aktualnih vprašanjih ter priložnostih, ki jih v 21. stoletju ponujajo gospodarstva vzdolž sviline ceste. To je možnostih sodelovanja med državami Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske, ki bi predstavljalo nov pomemben element pri vzpostavljanju sodelovanja med Evropsko unijo in Kitajsko. Strateških usmeritvah vzpostavljajočega gospodarskega sodelovanja med njimi ter vlogi medijev pri kulturnem in družbenem prepletanju. Kitajska si želi povečati investicije v naši regiji, konkretno si želi predvsem velike investicije na področju infrastrukture, na področju cest, na področju hitrih železnic, želi si investirati v pristanišča, tako si želi investirati tudi v pristanišče Koper, kajti že so investirali v nekatera grška pristanišča. V Sloveniji pa imamo prvo uspešno podjetje in sicer TAM Durabus. V nekdanjem TAMu so pred več kot enim letom odprli proizvodnjo avtobusov, ki zelo dobro poteka. This is really good, really important conference in terms of the Chinese and Central and Eastern Europe relationships. And it's about the environment, it's about the Europe and Asia bridge, the Silk Bridge, the Silk Road, and some other topics I think is very important. And also from the Chinese government side, they sent the former Minister of the Foreign Affairs. They really underlined this event. So I think this event will bring the relationship between China and Central and Eastern Europe relationship to another level. I think that will trigger the process of the increasing of investments from both sides. Moram reči, da me res zelo veseli, da smo mi bili povabljeni strani Kitajske, da organiziramo ta dogodek. In sicer so rekli, vi ste naša vrata v Srednjo in Vzhodno Evropo. To je pa zaradi ljudi, ki prihajajo sem v šolo in z tega dela sveta. No in ta dogodek se mi zdi profesionalno zelo, zelo dobro pripravljen. Kitajci, mislim, lahko jim verjameš, da hočejo priti sem v ta del sveta, v teh 16 držav, investirati in da jih Slovenija zelo, zelo zanima. Tako da jaz si obetam veliko sodelovanja in mislim, veste, mi imamo tudi zelo veliko majhnih in srednjih podjetij, ki so zelo inovativna. Tu ne govorim samo za Slovenijo. Mi smo naredili raziskavo 200 takih podjetij in Kitajci so prišli, da se seznanijo z mnogimi izmed teh podjetij in da vidijo, ali bi investirali, ali bi naša podjetja pri njih investirala. Skratka, jaz mislim, da je to začetek nečesa večjega. Dogajanja, ki predstavlja izjemno priložnost tudi za vzpostavitev in utrjevanje prijateljskih, znanstvenih, poslovnih in gospodarskih stikov, se je aktivno udeležil tudi predsednik VZMD, magister Kristjan Verbič, ki je oba blejska dogodka izkoristil za številne pogovore in neformalna srečanja, predvsem iz naslova mednarodnih poslovno-investitorskih programov Investu Slovenija in International Investors Network. 我这次到斯洛文尼亚来，主要是参加这个中国和中东欧国家的智库的这个研讨会，这是第2届了。 So the major purpose of our visit is to participate in the second high-level symposium between China and the CEE countries. That's the major purpose of my visit here. 你刚才问到这个中国或者斯洛文尼亚的相互投资的可能性，我认为这方面的可能性是很大的，因为中国呢现在有相当一部分的先进的这个技术和装备可以出口，可以到国外去投资，比如说我们的高速铁路啊，我们的核电站啦，我们这个高速公路啊等等。我想呢，斯洛文尼亚也有很多优势，他们可以到中国去投资，特别是在中国的西部地区。 Actually, you just asked about the investment opportunities between China and Slovenia. I think we enjoy a lot of potential. Firstly, because China, we have a lot of advanced technologies and equipment. We can export them to Slovenia. On the other hand, for example, we're very advanced in terms of high-speed railway, nuclear plant, as well as expressway. So in this kind of areas, we can have a lot of cooperations. And from the other way side, which means Slovenia investment to China, I think you also enjoy a lot of opportunities in the western provinces of China.
当然，为了这个促进双方的这个投资能够顺利的进行，有需要双方的智库来进行交流，来出主意，大家来这一方面呢夯实这个社会基础。So in order to make all these things come true, in order to further promote our bilateral investment, we need a think tank from both sides to contribute our ideas, insights, and all kinds of intelligence results so that we can lay a solid foundation for our bilateral investment. Tokratni dogodek sicer sodi v sklop srečanj voditeljev držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske 16+1. To sledi lanskoletnemu srečanju v Bukarešti, ki se ga je udeležil tudi magister Verbič. Slednji se neposredno po današnjem zaključku tridnevnega dogajanja na Bledu odpravlja v Belorusijo, kjer se bo udeležil mednarodnega investitorskega foruma Grudno Invest. Tako mednarodna poslovno-investitorska programa v ZMD nadaljujeta z zagotavljanjem učinkovite prisotnosti in predstavitev svojim partnerjem, pri čemer so bile samo v prvi polovici letošnjega leta opravljene uspešne predstavitve podjetij, institucij in investicijskih projektov v Beogradu, Bledu, Bratislavi, Bruslu, Buenos Airesu, Kopenhagnu, Madridu, Montevideu, New Yorku, New Delhiju, Ouagadougou, Parizu, Reykjaviku in Teheranu. Intenzivne aktivnosti pa načrtujejo tudi v prihodnje.